twabaye Pamphile nkabamba mu Kayanza province Kayanza commune Kayanza zone Kayanza umutumba Bubezi nkaba ndumworozi w'inkwavu nkaba mfashwe n'ishirahamwe yena kuturonka kwa turazubakira kijambere tukaba ku buyungiro twaje dushyira amabati munsi gashusha ko n'umureko yagiye zisovye amaso gaca korokera ku mabati gaca ku mureko uba wateze ikintu ahantu bakorokera gwacegeranye n'ubwo buryo muri make amasobe y'inkwavu abayikwije gose nakindi kintu wongera muketse ko ucanga n'amazi kubera bakaze gose kugira ibiterwa bimere neza uri kwayipoma aje kuyadushora ashaka kuyakomesha ibiterwa turamubya ko ayavanga kubera ilito imwe y'amasobe uvanga n'amaritiro 5 y'amazi gasha mu ipomo gashukoma ibiterwa byawe cyomera neza ubu kuba tutangura tuko turamenyeza abakiriye turaba ku mafaranga makenya nk'iri tori nusu tutanga ku 200 umwimbu turawukeneye mwinshi urakaye mu Kenya kuba yatabuke turarokenye tabufisha turaronka mubwo ubufasha tutubukeneye byo umwimbu we muremure we munini ya gose isoko yiroshe kubona kuba no hanze hari amashirama yagura amaganga y'inkwavu no hanze isoko rushaka kuyiba kwa no mu Burundi abantu benshi baba yakene kwakoresha nuko ataboneka abantu benshi batayijuka kuzitunga ngo aguyira isoko nishobora kubura muri make twese ko duhanga uburyo bwateza imbere projet zacu ubwatwaye nuko twobyana abandi ubwatu iyo tubaye nka benshi tutunze inkwavu namaganga cyoboneka menshi bisi babonetse menshi isoko cyacu bidufasita kuyironka kubera uri umwe ushaka kudasa utoronka nakandi tewe bukene bwishore nko hanze ko twaye benshi isoko kiboneka byihuse.